Ese nawe waba warigeze gutekereza gutya? Umva iyo nkuru. Kera nkiri umwana nakuze numva ko abazungu bafite ubundi bwenge batari nkatwe abirabura. Ko abirabura hari icyo twaburaga ngo tube nkabo. Ko abirabura twaremwe nyuma. Ko abazungu baremwe n'Imana kandi bakaremwa mbere. Naho twebwe twaje nyuma. Niko natekereje. Kugeza ubwo numviye ko abazungu n'abirabura ubu ngubu bareshya. Nawe ushobora kuba warigeze gutekereza gutya. Ushobora kuba ufite umuntu muziranye utekereza gutya na n'ubu. Ubu ngubu icyo nje kukubwira ni uko hari ibintu byinshi bitandukanye by'agatangaza abirabura bakoze abazungu badashobora gukora, cyangwa se byagoye abazungu gukora ariko abirabura bakaba barabikoze. Ibintu bisaba ubwenge n'imbaraga, ibintu bikekwa ko abirabura badafite. Icyo usabwa ni ukureba iki kiganiro kikarangira. Kora subscribe, like, share na comment niba wagikunze. Uyu mugabo yitwa Nelson Mandela. Ni umugabo w'umunyafurika y'Epfo. Uyu mugabo yavutse mu gihe kibi, mu gihe cya apartheid. Yavutse Afurika y'Epfo iyobowe n'abazungu bari barashyizeho sisiteme ya apartheid igamije ko abazungu bayobora abanyafurika bakayoberwa. Abanyafurika ntibamenye ibijya mbere, ahubwo bakaba nk'abacakara mu gihugu cyabo. Afurika y'Epfo ituwe na miliyoni 60 muri iki gihe, 5% ubu ni abazungu. Ubwo ni miliyoni 3 zirengaho gake. Icyo gihe Afurika y'Epfo yaratuwe n'abazungu bake kurusha abatuye ubu ngubu uno munsi, kuko bari baraturutse mu Burayi, mu Bwongereza ndetse n'ahandi. Aba bazungu nibo bafashe Afurika y'Epfo barayikoloniza, bishyiraho amategeko yabo, ndetse n'igihe Afurika yabonye ubwigenge, ibihugu bya Afurika birimo nka za Ghana, Nigeria, igihugu cya Kenya bakimara kubona ubwigenge, Afurika y'Epfo ntiyigeze kubona ubwigenge, ahubwo yakomeje kuba gutyo. Yakomeje kuba muri sisiteme ya apartheid. Abazungu bari bayoboye Afurika y'Epfo bakomeje gutegeka bakandamiza abirabura. Nelson Mandela yarabyanze. Nelson Mandela yaje kubirwanya, byaje gutuma bamuta muri yombi. Yafunzwe imyaka 27 muri gereza kugeza afunguye mu 1990. Uyu mugabo 1994 yabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo. Uyu mugabo yatumye aba perezida wa mbere ku isi mwiza, nuko yanze ivangura, yanze kwihorera ku bamugiriye nabi, ahubwo ahitamo kubanisha South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo neza mu mahoro, barinda icyatuma basubira mu bibazo bahozemo. Apartheid nuko yasenyutse, cyatumye perezida Nelson Mandela aba perezida wa mbere ku isi mwiza. Uyu ni umwirabura, afatirwaho urugero n'abandi perezida bose, hafi ya bose mu isi, abazungu, abirabura ndetse n'abanyaziya. Bafata Nelson Mandela nka perezida w'intwari wabayeho cyane ku isi amateka. Umukino wa tennis wazanywe n'Abanyaburayi, wazanywe n'Abanyamerika, Abanyaburayi n'abandi bazungu, ubwo bafite uruhu rwera. Bavuga ko tennis ari iy'abazungu, bityo ko umwirabura adashobora kuba yayikina, ariko siko bimeze. Ko umukinnyi wa mbere ku isi muri tennis ni umwirabura, yitwa Serena Williams. Yabashije kurenga ivangura ryakorerwaga abirabura, ryakorerwaga abagore kuko ari umugore, aba umugore wa mbere ku isi, cyangwa se n'ubundi muntu wa mbere ku isi uzi gukina umukino wa tennis. Ubu ngubu kuri isi nta wundi muntu ku isi ukina tennis neza nka Serena Williams. Ese banagoye ko undi muntu uzanamusimbura. Ese no babanje ntawigeze aba nkawe. Byaremejwe bidasubirwaho, niyo mukinnyi wa mbere ku isi tennis yigeze igira. Yitwa Serena Williams, ni umwirabura. Yitwa Bob Marley. Abakunda umuziki wa reggae muramuzi. Niwe mwami wa reggae ku isi. Bob Marley afatwa nk'umuntu wa mbere ku isi mu gukora injyana ya reggae, cyane ko ari we usa n'uwayivumbuye. Mu gihe Afurika cyangwa se abirabura muri rusange bibasiwe n'abazungu, abazungu bakora ivangura ariho hose aho bava bakagera. Byatumye abahanzi benshi b'abirabura baririmba batura umuziki agahinda kabo. Uno muhanzi Bob Marley naho ngaho yatangiye kuririmba injyana ya reggae, byatumye aza kwamamara, akaba yaraje kuba umwami wa reggae kuri isi ya rurema. Nta wundi umwirabura cyangwa umuzungu wigeze akora nk'ibyo uno mwirabura Bob Marley yakoze.
umwirabura ukomoka muri Caraïbe mu gihugu cya Jamaica, ni umwirabura. Uwitwa Catherine Johnson ni muri siyansi, bavuga ko siyansi ari iy'abazungu, bavuga ko nta mwirabura cyangwa se umuntu ufite uruhu rwirabura washobora ibintu bikomeye birimo imibare cyangwa se nka siyansi, ariko Catherine Johnson yarabinyomoje. Uyu ni umugore w'umwirabura, yakoze siyansi n'imibare byatumye icyogajuru cya Amerika cyitwa Apollo 11 kibasha kugera ku kwezi bwa mbere. Ni ubwa mbere Amerika yari yeje ku kwezi. Iki cyogajuru cya Apollo 11 byahayeho kubera uruhare rw'uno mugore w'umushakashatsi ndetse w'umunyasiyansi w'umwirabura Catherine Johnson. Uyu yabikoze mu gihe byari bitoroshye ko umwirabura agira ijambo, ko umwirabura agira ijya atangaza ngo cyemerwe, ko umwirabura agira ibitekerezo yari guhereza leta cyangwa se igihugu ngo kibishime, ariko uyu mugore yabashije kubigeraho. Bigaragaza ubushongore, imbaraga, ubwenge Afurika yibitseho, kuko abantu bayo ni abantu badasanzwe. Uyu mugabo yitwa Muhammad Ali, niwe mukinnyi wa mbere ku isi wa boxing. Nta wundi mukino wa boxing yabayeho mwiza umeze nka Muhammad Ali. Muhammad Ali ni umugabo w'umunyamerika, yavutse tariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu 1942, avukira i Louisville mu mujyi wa Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno mugabo niwe mukinnyi wa boxing mwiza wabayeho cyane mu mateka y'isi. Ubu ngubu nta wundi muntu uzanamusimbura mu buryo bworoshye. Uyu mugabo nawe ni umwirabura, yarenze ubwirabura, yarenze ivangura bamukoreraga, arenda iyicarubozo baba bakoreraga abirabura bene wabo, agahinda yabonaga yarakarenze. Umukinnyi mwiza wa boxing, ubu ngubu niwe mukinnyi wa mbere ku isi muri boxing. Uyu mugabo ni umwirabura, yitwa Maya Angelou. Maya Angelou niwe mugore ku isi wa mbere mu bijyanye n'ubuvangazo cyangwa se literature. Uyu ni umugore w'umunyamerika, akaba umwanditsi, akaba umusizi, akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Ni umugore yanditsweho n'abantu benshi. Ubuhanga bwe, imbaraga ze n'umurava yashyiraga mu kwandika ntabwo bitangaje. Niwe mugore wa mbere kuri isi ya Odema, wa mbere muri literature cyangwa se mu buvanganzo. Uyu mugore ni umwirabura. Ibintu yakoze nta wundi muntu wari warigeze kubikora mu bagore babayeho. Uno mugore yabaye intwaro, yagiye irwanya uburenganzira buke bw'umwuga abirabura, ivangura ry'abakobwa abirabura ndetse n'ihohoterwa ryakorerwaga ab'igitsina gore cyane cyane. Uyu mugore ni umwirabura, yitwa Maya Angelou. Usain Bolt niwe muntu wa mbere ku isi uzi kwirukanka kurusha abandi. Ni umugabo w'umunyajamaica, afite kuko yaratwaye ibikombe 8 Olympic Gold Medal, ni imidari 8 ya Olympic yatwaye kubera kwiruka cyane kurusha abandi kuri isi ya Odema. Ahanganye n'abantu benshi bava imihanda yose, abirabura, abazungu, abarabu ndetse n'abandi. Usain Bolt yaje kubarengaho. Ubwo niwe mukinnyi wa mbere ku isi uzi kwiruka cyane. Ubwo ni umukinnyi ukina imikino yo gusiganwa ku maguru. Uyu mugabo yitwa Usain Bolt. Uyu mugabo nawe ni umunyafurika, ni umwirabura wo muri Caraïbe muri Jamaica. Yitwa Aretha Louise Franklin. Aretha Louise Franklin yavutse mu kwa gatatu mu 1942, tariki 25 uzaje kwitahira tariki 13 z'ukwezi kwa 8 2018. Ntabwo akiriho, arukira amahoro. Niwe mugore wa mbere ku isi abayeho uzi kuririmba injyana ya R&B. Nta wundi muntu ku isi warigeze abaho uririmba neza nk'uko uno mugore aririmba. Uyu mugore iyo aririmbaga inyoni zarahagararaga, abantu babaga bafite urugendo bakarusubika, ndetse n'umuyobozi wabaga agiye gutanga ikiganiro cyangwa inama yahitaga yahagarika, ahubwo akajya kwirebera uno mugore Aretha Louise Franklin. Uyu mugore nawe ni umwirabura, yarenze kuba ari umwirabura arenga kuba ari umugore, abo umuririmbyi wa mbere kuri isi ya Odema wari ufite ijwi ridasanzwe ndetse ritangaje. Uyu mugore nawe ni umwirabura. Uyu mugabo yitwa Tupac Amaru Shakur. Tupac Shakur yamaye cyane mu njyana ya hip hop. Uyu mugabo yapfuye ku myaka mike 25, kuko yapfuye tariki 7 z'ukwezi kwa 9 1996. Yapfuye arashwe ku myaka ya 25. Niyo mugabo wa mbere uzi kuririmba injyana ya hip hop. Nta wundi muntu ku isi wari wamusimbura, ndetse na mbere ye nta wundi muntu wigeze akora nk'ibyo uyu Tupac Amaru Shakur yakoze. Nyuma y'uko bavuga ko injyana ya hip hop yahimbwe cyane n'abirabura bo muri Amerika,
bitewe n'agahinda bacagamo, ivangura bakorerwaga n'iyicarubozo ryagendaga rikorerwa bene wabo, byatumye Abanyafurika umuziki bawugira ikintu cyo kuruhukiramo, icyo bita solace, ubuhungiro, aho bahitagamo kuririmba injyana ya hip hop kugira ngo yibagize ibibazo n'agahinda. Nuko n'umugabo Tupac yamamaye cyane mu njyana ya hip hop, akaba ariwe muntu ku isi uyoboye cyane. Uyu nawe ni umwirabura. Football yazanywe n'Abanyaburayi, mu kinyejana cya 19, yemezwa n'icyo bise FA Football Association, cyashingiwe i London mu Bwongereza. Uyu mupira nubwo wazanywe n'Abanyaburayi, si bo beza mu kuwukina bonyine, kuko umukinnyi mwiza ku isi ubu ngubu byemejwe n'umupira w'amaguru ku isi yitwa Pele. Amazina ye yitwa Edson Arantes do Nascimento. Yavukiye muri Brazil, nyuma y'uko Brazil igihugu cya mbere ku isi gituwe cyo muri Afurika gituwe n'abirabura benshi, kuko bajyanywe mu gihe cy'ubukoloni, ubwo Portugal na Espagne bakuraga muri Afurika zibajyana muri Brazil guhinga ibisheke. Nuko n'umugabo Pele Edson Arantes do Nascimento yisanze muri Brazil. Uyu mugabo yakuriye mu muryango ukennye, ajya ku ishuri n'agakabutura ka kaki kacitse, rimwe na rimwe n'inkweto yambaye. Ntabwo yari gutekereza ko ari kuba umukinnyi wa mbere kuri isi yawurema, ariko niko byaje kugenda. Nyuma yo gutwara ibikombe by'isi bitatu n'abandi muntu ku isi warigeze abikora, n'umugabo Arantes do Nascimento niyo mugabo wa mbere uzi gukina umupira cyane ku isi, ko yaratsinze ibitego birenga 1000. Cristiano afite ibitego 900, Messi afite ibitego 846. Uno mugabo wa Pele aracyabari imbere. Gusa kubera discipline yageraga n'ubwitonzi, aho yageraga ahantu intambara igahagarara. Nk'urugero, yageze muri Nigeria ubwo hari imitwe yarwanaga, ariko bumvise ko ari buze intambara yarasubitswe, imara igihe kinini itaba. Ko n'umugabo Pele. Uyu mugabo nawe ni umwirabura, yitwa Lewis Hamilton, ni umugabo w'umwongereza, akina icyo bita Formula 1. Niyo mugabo wa mbere kuri isi uzi gutwara imodoka cyane kurusha abandi muri Formula 1. Uyu mukino nta wundi muntu ku isi umurusha. N'umugabo Lewis Hamilton ni umwirabura, yavukiye mu Bwongereza, gusa yakuze arebwa na mama we, kuko se yarakoze divorce cyangwa se yaratandukanye na mama we mu buryo bumwe n'amategeko. Bityo Lewis Hamilton akunda gukinisha imodoka n'ibipupe byayo, bituma akura ashaka gutwara imodoka cyane. Nuko nguko yisanze ari umuntu gutwara imodoka cyane kurusha abandi kuri isi, akaba yayoboye icyo bita Formula 1. Uyu mugabo Lewis Hamilton nawe ni umwirabura. Nk'uko bose babivuga cyangwa se isi yose bigarukaho, bavuga ko uburezi ari urufunguzo rw'iterambere, ubumenyi ndetse n'ubukire. Niko na umuhanzi wo mu gihugu cya South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo, Lucky Dube yaririmbye ngo education is a key. Umuziki wa reggae yaririmbaga mbere y'uko yicwa. Uno mugabo yavuze ko uburezi ari urufunguzo, yavuze ko uburezi n'ubundi ari bwiza cyane nk'uko isi yose bivuga. Ni nako bimeze, twese ngira ngo hari niko tubyemera. Gusa ya education cyangwa se uburezi bwazanywe n'Abanyaburayi, ko muri Afurika bwaje nyuma buzanywe n'Abanyaburayi mu gihe cy'ubukoloni. Gusa perezida wa mbere ku isi wize si Umunyaburayi, si Umunyaziya, ahubwo ni Umunyafurika, yitwa Robert Gabriel Mugabe. Niwe mu perezida wize amashuri menshi kuri isi y'abarema kurusha abandi, kuko yize ibintu byinshi birimo uburezi, yiga amategeko, yiga ubukungu n'imibare, abyiga byose mu gihe kimwe. Yize mu Bwongereza, yiga muri Afurika y'Epfo, yiga muri Amerika, yiga mu Burayi, ndetse n'umuperezida nta hantu atize. Yize amashuri menshi, ahakura impamyabushobozi zitandukanye z'ikirenga. Niwe perezida wabayeho ku isi wa mbere wize cyane kurusha abandi bose ku isi. Uyu muperezida ni Umunyafurika, ni umwirabura, yitwa Robert Gabriel Mugabe. Gusa ubu ni nyakwigendera, yitabye Imana, naruhukire mu mahoro. Uyu yitwa Michael Jackson. Abazi injyana ya pop cyangwa se umuziki wa pop urimo kubyina cyane no kuririmba neza, bazi Michael Jackson. Ni umugabo w'umwirabura, wavutse tariki 29 ukwezi kwa 8 1958, avukira muri Amerika. Ni umuririmbyi, ni umwanditsi kandi ari n'umubyinnyi. Uno mugabo yakuze akunda kubyina, yaje mu gihe kirangirire mu njyana ya pop. Niyo mugabo uzi kuririmba cyane kuri isi y'abarema mu njyana ya pop, nta wundi muntu ku isi uranamusimbura. Ndetse no kubyina imbyino ubu ngubu bakoresha cyangwa se babyina zisa n'aho zasizwe nawe, kuko niba baye ivuye fatizo cyangwa se fondasiyo kubyina izo mbyino yazanye. Uno mugabo Michael Jackson ni umwirabura,
gusa kubera ikirere yari arimo abanyamerika batumvaga ko umwirabura yagera ku rwego yari agezemo batangiye kumwanga, biza gutuma bamugira inama yo kwibagisha ngo ahinduke umuzungu. Niko byagenze, gusa n'ubundi amaraso y'umunyafurika yakomeje kumutemba mu mubiri. Uyu mugabo ni umwirabura, yitwa Michael Jeffrey Jordan cyangwa se Michael Jordan. Yavutse tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 1963. Uyu mugabo azwi ku izina rya Michael Jordan cyangwa se MJ9, yambaraga nimero 9. Umukinnyi wakinaga basket, ni umukinnyi wakiniye basket neza cyane ku isi kurusha abandi, umukinnyi mwiza wa basket w'ibihe byose isi yose yigeze igira, kuko yakinnye muri Amerika muri NBA, atwaye ibikombe byinshi, yaba umukinnyi mwiza w'umwaka inshuro nyinshi, ndetse uno mukinnyi biragoye ko undi mukinnyi wundi wa basket uzanamusimbura. Umukinnyi ni umwirabura, nubwo Afurika itariyo yazanye basket, nubwo basket ageze muri Afurika bigoranye, ariko abanyafurika bigaragara ko ari beza mu n'umukinnyi wa basket, kuko n'undi mugabo witwa LeBron James afatwa nka nimero 2 kuri Michael Jordan, nawe ni umwirabura. Umukire wa mbere ku isi ubu ngubu yitwa Elon Musk, ni umuzungu gusa akomoka muri Afurika, kuko akomoka muri South Africa cyangwa se muri Afurika y'Epfo, gusa ubu ngubu afite ubwenegihugu bwa Amerika. Niyo mukire wa mbere ku isi, gusa si umukire wa mbere ku isi wigeze ubaho. Umukire wabayeho mwiza ku isi cyangwa se wagize amafaranga menshi ku isi atari umunyamerika cyangwa umunyaburayi, ni umunyafurika, yitwa Mansa Musa. Mansa Musa yayoboye ubwami bwa Mali, yayoboye Mali imyaka myinshi mu kinyejana cya 14. Uno mugabo niyo mukire wa mbere ku isi wabayeho, afite amazahabu menshi cyane ku buryo atagiraga uko angana, yagiraga amafaranga menshi, yagiraga ubutaka bwinshi, akagira amashyamba. Uno mugabo yari afite amafaranga abarirwa muri miliyari 400 z'amadolari. Uku ni uguteganya ko amafaranga yari afite ashobora kuba yikubye angahe inshuro nyinshi, niko abashakashatsi babivuga. Uno mugabo ni umunyafurika, niyo muntu ku isi wabayeho wagize amafaranga menshi, ni umunyafurika yitwa Mansa Musa, yayoboraga ubwami bwa Mali Empire. Amerika ni uruganda rwa sinema, i Burayi ni uruganda rwa sinema, bakora imyidagaduro, ndetse umuziki wabo cyangwa se filime zabo na movie biteye imbere. Kugeza ubwo abakinnyi babo bakundwa cyane n'abatari bake, harimo nka Barambo n'abandi benshi. Gusa umukinnyi ukunzwe cyane muri sinema cyangwa se mu gukina filime kuri iyi si mu mwaka 2024 si umuzungu, ni umwirabura witwa Denzel Washington. Ni umukinnyi mwiza ukunzwe ku isi mu gukina sinema, ayakorera muri Hollywood, ubwo ni muri Amerika. Ni umugabo ukunzwe cyane, ni umugabo wavutse tariki 18 z'ukwezi kwa 12 1954. Azi kuba ari umukinnyi ukina neza kuri stage, akaba ari umuproducer, akaba ari n'umudirector kuko ayobora film. Uno mugabo yagaragaye muri filime zitandukanye zamenyekanye cyane, harimo nka Malcolm X, Training Day, Equalizer ndetse n'izindi. Uyu mugabo nawe ni umwirabura. Aribaza ko bidashoboka ko umwirabura atakora ibintu byinshi cyangwa se atakora ibintu by'ingirakamaro kurusha n'umuzungu. Izi ni ingero nkeya nabashije kubakusanyiriza muri nyinshi zitagira akagero ziriho ku isi, zigaragaza abantu b'abirabura bakoze ibintu byinshi bitangaje. Niyo mpamvu nawe utagomba gucika intege kuri uwo mwirabura, kuko ufite ubwenge bwinshi cyane, rimwe na rimwe kurusha n'umuzungu, ufite imbaraga rimwe na rimwe kurusha n'abandi bantu mudahuje uruhu. Rero nahawe.